Tunggu saja nih, mungkin lanjut dan jadi ini dulu di murah puro nak nubara dan tinggalin nos kita untuk ngajin dan mingguan bianan sesubahan kita udah ngejani dan nih makan sedom tinggalin mot tadi belum jadi tapi sedang mau Kaden Keljani meting-tingan Dani tahu-tahu kene pedadet tuh kulit coy penangkan bayo aget sing dadi uper lacur kene sing situ unguh widi duduh widi gitu ya jani kene ayo jani anto senen dane nunak ngerangsuk busana putih tuh subur auh tane memutus busanane nyiriang subolas carya lakar ngiring angse Gusti Ngurah Gusti ayo dengan salah tampikin belina apa buen nyenguhang beli tuna tresna tuna sayang tekin rakan ayu yang kena beline dot-dotan beline pang setuak bareng aja ayu hidup mati metunggalan bang-bang rasa kelawan yang ayu ben pidan nyerewati pang si debu natep ketemu pakai tunyen kena nanging benengan jani dadi sing si deban beli ngelet apan nyene ngaturang surate yo patut ngemasin reh ketuk tanurungan bilakan ngalen rakan hayuna Lingurna dados pemargiasa puniki ne panggihan Lingurna nabi uang beli ne bas banget pisan kantos beli jagi ngemasin pak dan Lingurna nabi mentuarang titiang kantun mau rek sanang gelantengan tiang dua hangan Lingurna ne magip
Las lales beli jagi ninggalin si tiang beli ngutlah. Ya ning ada si tiang nunas yangan beli. Bang yang tiang sarang jagi ngirengan angan beli ni. Budal mereka ke tanah hewa yang beli ngutlah. Ayo. Sing sanang raos itu tekening beli. Ide sang yang prametitah subuh asung lugrah apan ada manik ane kadut ayu. Pekarden beli itu dumadak pahit getih cening. Dong cening bagus lakal nuk tukang hiasan bina mesomah kelawan ayu. Lengan. Pagahan. Biar turiasen nanti. Sampai nanti tiang tinggal beli ngutlah. Reh pacang kawan di tiangipun padam. Sirem malih ne gumantian dalang di tiang tansios. Wantah langan biange. Reh ipun wawu muas tetua. Janten dereng cacep penyang pungkur pacang miare hingga merdeka soma. Tumus sang pisan pas we candu ini. Dados tan maran-maran di tiang nyungkar ini. Meme sangat kangen pesan kening panumadian celik. Nu barat sing duga semanu supaya ketinggalan meme muang anjing. Kancik presiden ceneng kecunduk lawaning meme di kuda negara. Presiden lantas ceneng mesomah ngajak ayu liris aden ceneng. Nejani matemahan urip cenenge ngemase bejat ceneng. Ya napa keadaan beleh cenenge meme sing pesan ceneng lakarnya selalu dan meme doning meme kawawa ngiring ajen cenenge dini sang kawawa mulatan wenang asawur putih lautan ceneng bejalan kewalanyan kalaneng jani meme nabi nek sakit kena meme nih buka jani yang sakeng te gantas jalane kemungung si sundia mertene dane cingat meme sing las pesan kena meme nanaka ngemang ceneng majalan balun pisan san milu barang meme mati sampeyan meme apa puaran meme ini dan sama malih pune kepanjang mangat yang sakit mana Lengan. Udah biar. Ayo. pantas nenekat ini merte mansiang aman di dong sekolah tidak nak aturan kan bini yang ye mata dari situ nah tukang pesangin lekaan pamane pangubakten pamane yang sing jengsa uling sekala mirip sing sida bentiang maya uling diklidituane lakar berut kan siap pang sida bentiang tukang saya pangubakten Gusti murah. Yen dados kepunas titiang ping gede yen yen titiang temisi mang nene setado pulih ngaturang ayah ringangan ane mangkin memargi Gusti becet tumadak sangkanang punyupakan dan yaji sida Gusti mangkin kena sane mau tamu sengsarone agretekan
marga becik padang kepanung ngungsi suwargane raku Aduh sir. Iring mati sir, iring angkat sir. Rade sulmati. Jalan ada. mangwa nyamo brayone lego Pak Marah Ma. Banak banen lan jadi berjalan. Lo, pantane lo. Hanya mau berayo dekat. Beli dak dicaru tumadak uliyane sida lakar landok adi manggus biasa Aji sampun puput polah palih ditya ngaturang bakti tunas mepamit ping ide dua pisan rasa nyolong margine ngungsi sudiyang berta kontitnya durusan sane mangkin aji ngenangan puputang sampun dityakan Ning. Murah. Ning. Hai
Haji lo ngon murah ramo sik percaya Haji lo dengan mati kan ingat tak nona murah menang raga murah hijau jabatan murah. Yo. Angkian sama ayu nih teh Haji ayu. Benar Haji. Jawab Haji. Haji. Sesal balik. Mana? Nangis Ape sampunan Haji. Atur titiang. Nek sampun lintang minap wenten kiwangan titiang. Sisip titiang ring atur. Ring manah ingyan ring laksana. Ledah ngaji ngampur ayat dewe. Nah, janganlah murah. Haji. Haji. Sampunan Haji. Ledang pelungo jokor dewa ngerau kan di tiang dikirim kukuun. Bangun entan pange di tiang ikut. Yan sampun patut ning titiang. Mengayang titiang atas. Mama gelah ide kepelihan kape ning paman. Sudah mawanan yang besok gelah nentunan paman. Mapan rumah segelah kapin laksanaan paman mimpas tekan izin surat gelah paman. Dadi tuna tegas izin surat gelah ketiga kapin paman. Paman pang pedas. Anjen patut matiang paman pakaman paman. Gelah nuduhang paman ngematiang dong jo mantun paman. Ane patut matiang paman sing ada oleh tuahi bagus bego pe anak laki. Mapan langgano promato tingkahin nih sumah gelah paling cerika anggon yuk kating ngemasin ling paman. Duh mawanan lak jengak lama aku tutung jakat ada di urnia pura. Nak liu jak bak. Jahit. Adi makejang leng lana cerek. Jahit. Dia Syukur dewo Winten icena swalo patrawan tuk ya. Ada. Mangno kapaico ring titiang. Oh. Yen sampun asapunika dados papetan pelunguh syukur dewo ring piana titiang. Yang na urin nama petang. Ning urin sira. Paman bara. Dewa gagesonan puniki pacang lunga kijo.
Ngapa surat? Surat. Ya Ji ini Cang. Kone ketiba di Paman Pate Jaya Sakti ke Kunanegara lah. Sewalo patrone niki pacang kepaicul ring nyaman titya Ijayo Sakti sapunika. Oh, Pak Patut Gusti. Nah, selamat di bos mun. iya. Nah sing dadi surat pengit Surat soal patro pingit. Tautan kelugro sapa sira kan kelugro. Nyen sing dadi ya. Ring dane Gusti Pati Jaya Pas Sakti dados. Yang Apa madan pingit? sapunika bicara. Sing nawang bapo. Bang solas yang bapo supo mau wintan. Lontarane utama pangtawang cai. Lag wedo, yayur wedo, samo wedo, ataru wedo. Nekat kesunari kamot lah, pan bapo maco. Nawang Gusti titiang tamat tan uning ring ini sapunika nak awak sampun Pak. Ya. Nabi malih surat Ratu Agung. Nah yang ngerti bos. Api daging puniki. Akan sah. Misi wa. Murabeko ayuri res wa. Wah, misi murabeko ayuri res wa. Wah. Warna dane aja metios. Oh. Niki surat pengelamar niki. Ya Yuri Res lamar ken Haji. Patut. Kemaon sapuniki Ratu Agung. Sampunan sanco kore dewonyan. Nyicen para kanduweipun Paman Jaya Sakti. Adik kedo. Pas wawusan Ratu Agung. Inge. Kegesonan titiang rauh saking karang kepacianipun. Ipun kesujatine puniki nak nedang Brahmantiono. Sedang Remarakanipun kekalih. Hah? Kecak-cak bayang kantor pesutai pesupanyo. Ya. Kedo. Yen mangken Raden Sokodewo mapaico niki nirgawe yang titiang manakin. Mangken koyo sapuniki Yang margine pesane becik. inek becik san patot margine Joko Dewo. Hah? Ponakan titiangipun Yayu Rire sijen. Oh. Yen sampun yen pianakipun pacang ngaturang ring ajine mejanten nyaman titiang ipun Ijayo Sakti apa menduwen yen cupon ceneng cekentan. Oh, ataupun nikoto. Oh. Wimat. Kalau kene wo Nggih. ben bidan saged subo solo patrone trimone ken di Paman Jaya Sakti ya Yuri Res terang ken gelak sing nganten ngonyen dosan sing teko wo. Sampun api antuk manuk presida ngrauh anu larangan riko ring ya. Kenyen buen bapo mato. Aku Kejapane ken ponakan di Joko. inge. Aduh matur semua Ya gitu. ring kayon paling Gusti. Kalin yang mana? Margo Kodewo. Kalan. Kalan. Jang Jalan. Itu yang orenenya iya. nih. Sirjak tanah heurik. Nawake nunasan ne kebos antuk ido dua lugong lingsir unuk ke dipuri. Hei. Auta. Manut kadewacanan ido anak lingsir. Ocap Cokor Dewo boleh makentan-kentan tuh kiringipun Cokor Dewo pilih halir mau kentan-kentan. Betunangan. Iya. Aja.
Tan eling ring lelangit. Tan kimut pekayon ados langyo nungah meru. Yang na orene. Sapa sira ngatur. Dua bara. Tapi reras ring lunga ke bungunut tingkat. Yang kemo pengide guno. Itu Sira kacang kanin guno. Kanin guno ya yuri res. Oh, boyang kemo pengide guno. Sira kanin guno. Inggih. Ya yuri res. Kemudian palungo cokori dewa namatsan ketua yang. Ya yuri res kanton cenik. Kadirasa lain cenges ten bisa. Mungkin ayuri res cenik palungo cokori dewa malet. Ya nangen metekap sekali godel ton seladar senor. Inggih. Itu yang orene. Metekap Do ayuri res nen kono cenik belajar malu ketua ya. Jodoh nak belajar ngangin. Oh gitu yang jodoh sekolah anak gitu yang. Belum. Ketua Ibun kalau mau cokor dewa ni paling alit dah. Jak ketua yang. Biar semua ibun kalau mau cokor dewa ni paling alit dah. Ajak kendan. Tapi sekarang kalau mau cokor dewa itu yang oranye yang ceneng yang. Sajan alit blog tutut sapunapi menatur ngeremih yang kasar yang kantos kena mobot kadi wacana nak lingsir. Mas senjang Sapunapi yang tuk dewa. Cang di bencinga, deret cang, tuang cang. Nih, murah bego, nang melangi dewa ngabek kenyam nih. Yan supaya dewa makannya manis. Bagus saja nih dewa nih. Nang cingaan ibu, cingaan ibu nih. Wih, manis kenyam nih. Tuh anget nih. Saja anak tuna saja nih. Ya najongi dewa apa nih? Dan alap kamu nak cingna anak ibu. Ya najongi dewa. Saja nak lingser nih nyam saja. Kulitnya maklisutan. Ya najak makolam dingin saja apa nih? Jak len najak ragani dewa nih. Anget saja nih. Rabego. Adi mendap di tiang ibu. Ketu nak nih? Tiang ibu. Lek begitu. Murah bego, kiciang ibu. Nana. Tiang ibu. Nah, gitu marah leng. Kencamnya manis gitu. Ning. Sedang melalui dewa tangkil ken ibu. Ada karta konang ibu ken ragani dewane abade. Mirip sidai dewa bakal nyauten nih. Kenapa ibu? Kini. Ya nanak bedak segitu nih. Pangidang hilang bedak nih. Apa man bang nih? Halo, yeah. Dua nyerah bega kadang ibu belog. Ya nanak seduk laut. Yang kanan nih. Apa bang? Bang nasi. Nyerah bega. Ning. Nejani rasa ibu ragan ibune sungkan nih. Pangidang hilang sungkan ibune. Apa bang nih? Dah, mudah dewa kedak. Apa iman bang nak sungkan? Itu bapak ngenggal seger sungkan ibune kang kenang. Suntik. Oke tuh, yang pang segar ibu suntik kita nih. Ning, cingaken ibu diragani dewane ada ubat mau tama. Yang sida teh dewa bakal ngubaden ibu. Ngal sube sungkan ibune segar. Anu neng, bang ide ubat di dewane kaceritan gana ning nah. Suntik ibu nani. Halo ah. Ngediang manlak ngiring ibu. Sandang seng lala ibu kan seng. Ibu kan sing lak kene dewe. Yang kane, nyaneng. Hah? Aduh, ning are anak mama nenenan. Gitu nak aning nah. Yang sekan dia subaturi dewane nyak bakal ngubaden ibu. Nejani di pencinga pirang ibu ada tajan. Yang tong lapis sang metajan. Dewa sing lapis. Ada metajan. Nah, mendot dia metajan sing lapis. Mana ireng ibu ngalepes meh? Ambil nak bu. Kemudian ibu kan atur ini dewa nyimak pipes tuh pes ibune di gedong. Yang dewa
dot nunas pipis ken ibu, lan barang-barang ke gedang ke mak pise, banyak rau ring mak pis di gedang, lu aja dewe metajan nih. Masa barang-barang ke gedong? Napa yang ngiring ibu, kone dewe kar ngubaden ibu, sambil lah ngubaden itu penal bisa segar. Ya Neng? Enak Neng mah? Ya Neng, enak. Mulai galai melah Neng. Kedang ngejang, oh, bocah kedang ke gedong jek kunci ya dua oh, ya kunci dua marah kancing aja lah, menek ning ke dua ngejang, oh, menek jang kelengat nopo, Lek lengat Sugro, Nyen aja yang ngomong, Sugro nawa kan. gedung kini Tuan jang mereka tuan kecenlong biar nopo, Lengah saja. Kan ikena ka dia gitu. Duo sana. Aku do kan diangkar dewo. ibun teh. Liu. Sakit sama sakit. Kan sih. Sakit dong. Yen kenten prainek ngeratu wabung lingsit. Puniki parekan duwene ipun ing urah bara aden titiama kesami menduwe kane-kane puniki. Pengliakanipun tentan presida manjing malih ring jagat duwen peluh Cokor Dewa santuk kang sampun kesengker. Daya madah angenipun asiki. Ring puri aduk kangipun melantaran anduk idel yana ping kalih raben peluh Cokor Dewa mangdo mo biayotan ring puri. Kekalih swalo patran palunguh Cokor Dewa seliwak kangipun. Yen durus titiang ngemadaman titiang medrebe mantura. Dong sampun ya titiang dados memesan ring pelunguh Cokor Dewa. Nih, makit. Kemohon wenten wecanan pelunguh Cokor Dewa ketiba ring sitian titiang. Asapun api pangyang titiang pemanggil. Man, yen kene nyen len, wen lenangane patut matian. Iya urah barang matian. Lautan. Jalan bangan. Pelunguh Cokor Dewa ring karang kepatihan riyen sipan. Puniki wang turun pelunguh Cokor Dewa mirip titiang abos-bos ring parakan duwen pelunguh Cokor Dewa. Ring Gusti sipan sana. Ning merekam. Apa haji menjalan? Apa cening? Mapan ne bang-bang metalang. Pangsing kanti ngalih pianak biu, pianak siap angon silur bang-bang menken-ken. Kadang lugre. Ngayang titiang mangne boleh nyinayang pangubakti ring-ling hide sah ayah titiang ring-ling haji. Nah, yang gitu cening. Ne penjenengan haji ne ceningan. Ingat, titiang lungsur dumadak sidak hari. Haji kualeman matur ring itu dua agung lingsir. Menjalan cening mirip konden tekat cening diancak-ancak bulut lingkang haji sebuah kar ngedot ke jalan cening. Matur semua urusan haji. Ne dua agung ini. Bro, ye, dongjak mekolam. Boyo pemutus pengandikan akalingsir. Titiang iring Cokor Dewa, lunga mereka kebunut ningkang ngerahipun area barang. Kemudian ada iwara bara. Dados kali tandruh, boyo wiwilanipun sane ngawenang ngeruk jaga dari kering wardia pura. Iwa bara kalmatian. Ingih Banikan iwa bara. Ye, iwa bara na sakti. Nolong nesi naranjano bisa dah dilihat, bisa dah di badai tupang selikur, badai bisa menggenap. Banikan mati. arah tu aku ngerti. Amun niki samun itu yang memutus sering mana rasa patah patu repit yang kali makin. Minap kali pun abi kesaktian pun
ngeluar kawisanipun. Rasa nyemporot mesuang api saking matanipun titiang tenajreh yen sampun nilih kebetulan. Balu. Yang nyak ngatah sentuh. Alis? Kalau kini nah konditu nyen mengkabiana. Ui, ingih sampun nang semuanya rarang raga genasane singgit bengayang di tiang pacang ngarepin. Nah, itu benar. Yang mengkap nah. Ada barak. Antosna menapa kawisanipun yan sing mati waki sing mekrek apa? Antiang